Salut dehors a dik e mermad en tollagat. Hervé Charzun e velaket a regoz da glevet brezonek amman en epad lesnaven. Met a rokomz eus ar pez a zigaz deo, tolom urzel var gelier ar vro. Goude ar miz vez tourm zo bet kavet un diskoulm d'aer e bibus Brest. Echue an ars labour kroget e pen kenta miz me. Mon ar en dro ar busou hag an tram e giz boaz a baoe ar mintinman, un emgleo a zo bet sinet etre bibus hag ar CFDT. Hervé ar syndikat, ideus ar renerez kemeret e kont ahadurioù an implijidi. Gwarantou a zo bet digorset e kerver an ezomou a fet den hag ahan. Klemare ar syndikat eie var falad ar conditionou labour, goulen a rae eve fe rannet gwellor ki e fridiou kazi pemp an implijat bibus. Prest eo Parsifal d'agaz kantourien evit studia a rinkine der meurvorat lantel. Ar vago rangez prenet a kempenet gant a gevredigez des requins et des hommes, vo varroaz e kreizel lid e porz l'anildut et penpel a pen arbet. Sur la carte, la position que nous donne le GPS. Da hortos, evez gwela dennet gant skolidi evit kizidika d'an eo d'ar famil loenet morze hag a jom gant ur skeudenn fall a displega petra vo gret e bourz ar vag. E fin miz even eskoio Parsifal varzu an inizi sili e kerneveur evit ur gefridi genta da studia a rinkin soner goareze da baoe daouvildek. Daouvis e pado an droiat hag evit direnka a loenet an nebeut a possible e impligio ar skantourien dafar gant nebeut tre a deknologiez. Kalz trao a jom c'hoaz da zijoloi va rinkin e don aochou. Pemploasso ve kinigit d'an tiavrolez naven atalierou e brezonek evit ar regoz en epad. Perdra da lakad aneo da labourat o memor ave bresk avechou. C'hoari vo great ma peutron, a samblez. Me a lavaro a penketa da frazen, a c'huid a echui. Tu da youlvad, an avezet mat e broleon, deut vid komz en epad a lakad a regoz da gomzie. Var a rol, troioù lavar, Peta ne kebet golet biskoaz c'hoaz. a sonjou gwechal. Da skouer e micher vid remond. Oliver, Casbar, Bemdes, tous les quartiers, Gabagamion, Klaxon, Idremazem, c'était un tondu d'ahor. Marie voyageur d'ahor. Jacques e neus komzet deus brezel en Algérie. Mais vous êtes de goumos courant. Alors, fusil au poirier. Ah bah ja, mais do chauffeur. Ah, ja. J'aime si, mais là, mais les fusils m'ont mis ça, quoi. Ah, ja, ja, ja. Mais parce que t'es déjà mis ça. Ah, même mort, à peu près, zakefal. Mais va dire ce qu'il y a zaké dans le trek, là. Pen nous gagner surtout. Agi va gagner. An em gavement, a zo un doare da stimuli an empen, a da dal a ouz klevet Alzheimer, tapet ganti, meur anez adamman. Content de ver om ik klevet, dat is Mais en gewoon naar gaat er ramse. Ah ja. En gauw ik kom zijn persoon ik pas. Nee, vraiment galek. An moaz eus stud, o deus poant gant ar memor. Ah ja, o même si. Ya, hag an dre a jikour? Ja, obligé d'om de la glaske. Hervé Charzun neve kinigit an emgavioù-mañ gant tiavroleon. Goulen gret Pemploasso gant psychologourez an epad. Vraiment, a zo a brezoudet o yez kanta c'hoaz a deus eus traoù a vez dizonjet, me an traoù kloz a deux varve landro. Hag evit a memor a tao e o mat lakad memez ma zeofal an tammig, lakad a memor da labourat. Ur seul vu vez lakad a memor da labourat, seul ne betor ez a yo kuit. Kauzeal a Kana, un doare plijus da virout lem esperet. Bravo, bravo.